shpirtrat e atyre që kishin besuar te Zoti deri në kohën e Jezusit. Οι ψυχές των ανθρώπων που είχαν πιστέψει στο Θεό μέχρι το Χριστό δηλαδή. Καλά, θα σου τώρα. Shkuan lart në momentin që Jezusi u kryqëzua apo në momentin që u ringjall. Αυτές οι ψυχές των ανθρώπων πριν Χριστού που πιστεύανε πήγανε στον ουρανό όταν σταυρώθηκε ο Χριστός ή όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Οι ψυχές τους. Πήγανε όταν αναστήθηκε. Thuhet se shkuan në qiell kur u ringjall. Να το δούμε το εδάφιο αυτό. Dhe ta shohim këtë paragraf. Είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Tek Ungjilli sipas Mateut. Είναι Ματθαίος 27 και εδάφιο 50 μέχρι 54. Tek Mateu 27 kapitulli nga 5 apo 50 pose είπες αδελφέ Αντώνη? 51 deri te 54. Okej. Dhe ja veli tempullit u shqye në dy pjesë, nga maja deri në fund. Toka u drodh dhe shkëmbinjt u çan. Varret u hapën dhe shumë trupa të shenjtëve që flinin u ringjallën. Dhe të dalë nga varret mbas ringjalljes së Jezusit, hyn në qytetin e shenjtë dhe ju shfaqën shumë kujt. Εδώ μας λέει ότι εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την Ανάσταση αυτού. Këtu na thot se dolën prej varreve të tyre pas ringjalljes të Krishtit. Έτσι, γιατί ο Κύριος μας δεν μπορούσαν να βγουν από τον Άδη, ο Κύριος άνοιξε τις πύλες του Άδη. Sepse nuk mund të dilnin nga Hadesi ato shpirtra derisa të hapte Zoti pra dyert e Hadesit. Δεν μπορούσαν να βγουν από τον Άδη πριν, αφού κανείς δεν μπορούσε να ανοίξει αυτές τις πύλες. Nuk mund të dilin pra nga Hadesi ku ishin, sepse askush nuk mund t'i hapte ato dyert Hadesit. Γι' αυτό ενώ το λέει την ώρα που λέει ο Κύριος τετέλεσε, το γράφει αυτό η Γραφή. Dhe për këtë arsye, në momentin që Krishti thot në kryq, fjalën e fundit që thot mbaroi, μας το διευκρινίζει ότι η μετάβαση έγινε μετά την Ανάσταση. Na sqaron dhe na thot se kjo lëvizje pra e këtyre shpirtrave nga varret u bë pas ringjalljes së Krishtit. Και να μας δείξει ότι όντως μετέβησαν, εμφανίστηκαν στην Αγία Πόλη σε πολλούς και τους είδανε. Dhe për të na vërtetuar se me të vërtet këto shpirtra u ringjallën, thot se u shfaqën dhe u duken nga njerëz të tjerë, domethënë këto njerëz. Τώρα υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι ήταν από τη Σταύρωση μέχρι την Ανάσταση, ότι ήταν κρυμμένοι σε κάποια σπήλαια. Këtu ekziston një mendim domethënë të njerëzve se këto shpirtra ishin të fshehur nga momenti kur u kryqëzua Krishti deri në momentin e ringjalljes, këto shpirtra ishin të fshehur tek disa shpella. Και εμφανιστήκανε μετά. Αυτό δεν στέκει. Dhe u shfaqen pas, domethënë më vonë. Ούτε μας το λέει η Γραφή. Dhe kjo nuk ekziston dhe as nuk na e thot shkrimi. Έτσι, μας λέει ότι με το που είπε ο Κύριος ανοίχτηκαν κάποια μνημεία, αλλά η εμφάνιση έγινε μετά την Ανάσταση. Në momentin që Krishti thot se mbaroi, u hapen disa varre thot, por njerëzit këto shpirtra që dolën nga këto varre, të njerëz domethënë, i pan pas ringjalljes të Krishtit. Και όταν λέμε αυτές οι ψυχές δεν έλαβαν Ανάσταση, Dhe kur flasim për këto shpirtra, δεν έλαβαν το νέο σώμα, συγγνώμη. Δεν έλαβαν το νέο σώμα. Ato u ringjallën në një trup të ri, nuk morën pra trupin e ri, trupin e ringjallur. Αλλά μετέβησαν στον ουρανό, εκεί που είναι ο Κύριος. Por ikën dhe vajtën në qiell, pra aty ku është Zoti. Αν θέλετε να δείτε το εδάφιο, είναι στο 26 του Ισαΐα. Po doni ta shihni gjithashtu këtë paragraf, mund ta shikojmë tek kapitulli 26 i profetit Isaia.
το βρω και εγώ να σας πω ποιο εδάφιο. Το εδάφιο 2. Kapitulli 26 dhe paragrafi 2 tek Isaia. Hapni portat dhe le të hyjë kombi i drejtë që ruan besnikërinë. Βλέπετε, μετά δηλαδή ανοίξαν οι πύλες και έγινε μετάβαση του δικαίου έθνους, έτσι. Pra u hapen dyert e Hadesit dhe atëherë u bë lëvizja këtyre të shetrëve. Ενώ στον ψαλμό ανοίγει οι πύλες για να εισέλθει ο βασιλιάς της δόξης πρώτα. Kurse tek psalmet thot hapuni dyer që të dalë mbreti i pari. Αν θέλετε να το σημειώσετε αυτό, να σας πω σε ποιο ψαλμό το λέει. Po të doni tash. Το λέει στον 24 ψαλμό. Po të doni ta shënoni thot tek psalmi 24 e ka. Και είναι από το 7 μέχρι το τέλος. Është nga 7 deri në fund. Διαβάστε να το δείτε. Po ju porta, çoni kokat tuaja dhe ju porta të përjetshme. Hapuni krejt dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Kush është ky mbreti i lavdis? Është Zoti i fortë dhe i fuqishëm, Zoti i fortë në betejë. Po porta, çoni kokat tuaja, hapuni krejt o porta të përjetshme dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Kush është ky mbreti i lavdis? Është Zoti i ushtrive, ai është mbreti i lavdis. Amin. Αυτές λοιπόν οι πύλες που δεν μπορούσε να τις ανοίξει κανένας, κλείνανε. Këto dyer pra që nuk mund t'i hapte askush. Γι' αυτό λέει σηκώθηκαν, είναι κάτω ήταν. Ο Κύριος πήγε στα κατώτερα μέρη της γης. Për këtë arsye thot qohuni, pra ngrituni lart, pra Zoti shkoi në pjesët më të fundit të dheut. Σηκώσατε λοιπόν πύλες κεφαλάς σας, ανοίγει ο Άδης. Qohuni pra dyer, pra që të hapet Hadesi. Και μετά ανοίγουν οι αιώνιες θύρες και μπαίνει ο Κύριος στον ουρανό. Dhe pastaj hapen dyer të përjetshme që të hyjë Zoti në qiell. Έτσι. Μπαίνει ο Κύριος στον ουρανό, γιατί αυτός είναι τώρα η θύρα. Futet tani pra Zoti në qiell, sepse ai është dera. Αμήν. Και μετά μαζί με τον Χριστό και το δίκαιο έθνος, έτσι. Dhe pastaj bashkë me Krishtin edhe kombi i shenjtë. Γιατί λέει η Γραφή ότι οι πύλες άδου δεν μπορούν να κρατήσουν την Εκκλησία. Δεν μπορεί να μας κρατήσουν εμάς οι πύλες του Άδη πια. Dhe thot shkrimi se dyert e ferrit nuk mund ta mbajnë kishën e Jezu Krishtit, pra nuk mund të na mbajnë. Hadesit, Hadi. Okay, dyert e Hadesit. Αμήν. Hadesit këtë drejt. Fryma e shenjtë ishte në dhjetën e vjetër. Që nga koha e Adamit, në kohën e Noeut edhe deri në fund. U ishte edhe në besimtarve. A ju ishte edhe në besimtarve të atëhere, A e kishin frymën e shenjtë, kështu është pyetja. Si palja diathikja dhe Adoni, ήταν το πνεύμα το Άγιο, είχε δοθεί στους Άγιους ανθρώπους του τότε, δηλαδή στον Αδάμ, στον Νόε και στους άλλους Αγίους που ήταν παλιά. Όχι αδερφοί μου, δεν ήταν κανείς βαφτισμένος με πνεύμα Άγιο. Jo vëllezër, dhe mota nuk ishte as kërkush i pakzuar me frymën e shenjtë. Θα το δείτε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Këtë mund ta shohim tek Ungjilli sipas Gjonit. Θα δείτε θα το διαβάσουμε τώρα. Εκεί που είπατε προλίγο, αδελφέ. Είναι στο κατά Ιωάννη, στο 7 κεφάλαιο και στο εδάφιο, θα διαβάσετε το εδάφιο 37, 38 και 39. Kapitulli 7, paragrafi 37, 33 dhe 39. Ditën e fundit, në ditën e madhe të fesës, Jezusi u çua në këmbë dhe thiri duke thënë: Nëse dikush ka etje, le të vite ku unë të pi. Ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj ujë të gjallë. Por këtë ai e tha për frymën që do të merrnin ata që do të besonin në të, sepse fryma e shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar. Amin. Εδώ μας
μας εξηγεί ότι η ποταμίδα του Ζώντος είναι το Πνεύμα του Άγιο. Këtu na shpjegon dhe na thot se burimet e ujrave të gjalla është fryma e shenjtë. Και λέει το Πνεύμα του Άγιο έμελον, μελλοντικά θα το λαβαίνανε, δεν το έχουν λάβει ακόμα. Dhe thot se frymën e shenjtë do ta merrnin, pra do ta merrnin në të ardhmen dhe nuk e kanë marrë akoma. Και λέει διότι δεν είναι το έτη δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Άρα δεν είχε δοθεί ακόμα Πνεύμα Άγιο σε κανένα άνθρωπο. Pra thot tek 39-ta, fryma e shenjtë thot, në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlevduar. Η βάπτιση του Αγίου Πνεύματος γίνεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Pagzimi me frymë të shenjtë bëhet në ditën e rreshajave. Θα μου πείτε όμως, οι πρώτοι Άγιοι δεν είχαν Πνεύμα Άγιο. Por do të më thoni nga ana tjetër se ato të shenjtit të dikurshëm nuk kishin frymë të shenjtë brenda tyre. Ερχόταν το Πνεύμα του Άγιο και τους έδινε προφητείες. Vinte fryma e shenjtë mbi ta dhe u jepte të profetizonin. Δεν ήταν όμως μέσα τους, δεν είχαν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο κανένας. Por nuk ishte fryma brenda tyre e qëndrueshme, domethënë nuk ishte i pagzuar askush me frymën e shenjtë. Αν θα δείτε παραδείγματος χάρη το Σιμεών, Po të shihni për shembull Simeonin. η Γραφή λέει και Πνεύμα Άγιον ήτο επ' αυτόν. Dhe fryma e shenjtë thot për tek Simeoni se ishte në te. Ερχόταν δηλαδή πάνω του, Pra vinte në te fryma, αλλά δεν ήταν μέσα του. por nuk ishte brenda tij. Όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης που προφήτευσαν δια Πνεύματος Αγίου. Të gjithë të shenjtët e dhjatës të vjetër që profetizuan, ato profetizuan nëpërmjet frymës të shenjtë. Αυτό μας το λέει ο Πέτρος. Këtë na e thot Pietri, Ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής δεν γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Se asnjë profeci nuk bëhet nga ana njerëzore, nga vetë njeriu. Να το διαβάσουμε και αυτό από μέσα. Ta lexojmë edhe këtë nga Pietri. Είναι στο δεύτερη επιστολή του Πέτρου, Është në letrën e dytë të Pietrit, πρώτο κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Το παραγράφει 20-21. parë paragrafi 20 dhe 21. Duke ditur së pari këtë që asnjë profeci e shkrimit nuk është objekti i interpretimeve të veçanta, sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur të shtyrë nga fryma e shenjtë. Δηλαδή, το Πνεύμα του Άγιο τους μίλησε και προφητεύσανε. Domethënë fryma e shenjtë u foli dhe profetizuan. Αλλά ο Κύριος μας είπε ότι αυτό το οποίο θα λάβουν οι πιστεύοντες, ποταμίδα το Ζώντος, δηλαδή μέσα στην κοιλιά τους, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Por Zoti jon, atë që do të merrin dishepujt, pra që burime ujrash të gjalla do të vrashojnë nga barku i tyre, nuk kishte ndodhur akoma. Έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Kjo gjë u bën ditën e rreshajave. Και το Πνεύμα το Άγιο συγκροτεί την Εκκλησία. Dhe fryma e shenjtë është ajo që përbën kishën, që mbledh kishën. Συγκροτεί την Εκκλησία, δίνει χαρίσματα στην Εκκλησία. Fryma e shenjtë pra është ajo që jep dhuntit frymërore në kishë, Κάνει ένα σώμα την Εκκλησία e bën një trup kishën, και θα είναι μέχρι την ημέρα της αρπαγής. dhe fryma e shenjtë do të jetë deri në ditën e rrëmbimit. Μετά την αρπαγή δεν το βλέπουμε. Dhe pas rrëmbimit nuk e shohim më. Θα έρχεται πάλι πάνω. Πώς θα προφητεύουν οι δύο προφήτες στην Αποκάλυψη? Do të vijë përsëri se si do të profetizojnë dy profetët tek zbulesa. Δεν θα είναι όμως το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία να συγκροτεί η Εκκλησία. Por fryma e shenjtë nuk do të jetë më në kishë që të mund të mblidhet kisha. Το Πνεύμα το Άγιο συγκροτεί την Εκκλησία σε σώμα. Fryma e shenjtë është ajo që e mbledh kishën dhe e bën trup. Πάντες εμείς εκ του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις ένα σώμα. Të
Të gjithë ne nga njëjta frymë u pagzuam në një trup. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη δεν βλέπουμε πουθενά ένα σώμα να παίρνουν άρτο και ίνο. Αυτό τους κυνηγάει ο Αντίχριστος. Tek zbulesa e Gjonit nuk shohim as kërkun një trup që të shkojë dhe të marrë trupin dhe gjakun e Krishtit. Γι' αυτό θα διαβάσουμε δύο εδάφια να δούμε τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι στην Εφεσίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Për këtë arsye do të shohim se ç'është fryma e shenjtë tek Efesianët në kapitullin e parë. Το πρώτο κεφάλαιο είναι το 13 εδάφιο και το 14. Efesianët kapitulli i parë 13 dhe 14. Në të edhe ju, pasi dëgjuat fjalën e së vërtetës, u ngjillën e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u vullosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë për lëvdimin e lavdisë së tij. Είναι λοιπόν ο αραβώνας μας μέχρι που να έρθει η μέρα της απολύτρωσης. Jemi të vullosur pra me frymën e shenjtë deri kur të vijë dita e çlirimit tonë. Μέχρι εκείνη την ημέρα μετά δεν χρειάζεται. Deri në atë ditë, pra pastaj s'është më e nevojshme. Αν θα διαβάσετε τώρα και στο τέταρτο κεφάλαιο Εφεσίους, Këtë të njëjtën gjë pak a shumë mund të lexojmë përsëri tek Efesianët në kapitullin e 4. περιγράφει εδώ πέρα στο εδάφιο 30 Përshkruan këtu në paragrafin e 30. και διαβάσετε το 30. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vullosët për ditën e shpengimit. Εδώ μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο σφραγιστήκαμε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Το χρειαζόμαστε εκείνη την ημέρα. Këtu na thot se frymën e shenjtë na dha Perëndia deri në ditën e shpengimit. Pra ditën e shpengimit kemi nevojë të kemi frymën e shenjtë. Το Πνεύμα λοιπόν το Άγιο ήρθε και βάπτισε τους πιστούς μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Fryma e shenjtë pra erdhi dhe i pagzoi dishepujt pas ringjalljes të Zotit ton. Όπως διαβάσαμε, τους είπε θα σας στείλω άλλο παράκλητο να μένει μαζί σας. Sikur se lexuam përpara se do të dërgoj tjetër ngushëllues që të qëndrojë me ju. Έστειλε το Πνεύμα το Άγιο μόλις πήγε στον Πατέρα ο Ιησούς ο Χριστός. Pra sa po shkoj tek Ati i Tij, i Jezu Krishtit, dërgoi frymën e shenjtë. Και συγκροτεί την Εκκλησία του Κυρίου μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως, μέχρι την αρπαγή. Dhe e bashkon kishën e Jezu Krishtit deri në ditën e shpengimit, pra deri në ditën e rrëmbimit. Έτσι εδώ η ημέρα της απολυτρώσεως δεν είναι η ημέρα της σωτηρίας μας. Kështu dita e shpengimit nuk është dita e shpëtimit ton. Υπάρχουν δύο απολυτρώσεις. Ka dy lloj shpengimit. Σημειώστε το αυτό γιατί το ένα είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Ήτα κεφάλαιο. Shënojeni këtë, njëra është tek Romakët në kapitullin e 8. Μισό λεπτό να το βρω να σας πω που το λέει. Ρωμαίους λοιπόν 8 κεφάλαιο. Και λέει, για διαβάστε το 23 εδάφιο. Tek Romakët paragrafi 23, kapitulli 8. Kapitulli 8, rreshti 23. Po. Dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frytet e para të frymës, vajtojmë në veten tonë duke pritur flakët, mbi rërimin, shpengimin e trupit tonë. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα είναι η απολύτρωση του σώματος. Siç shohim këtu është shpengimi i trupit. Δεν είναι εδώ πέρα η σωτηρία μας. Këtu nuk është shpëtimi jon. Θα το δείτε ότι η σωτηρία μας και εκεί λέγεται απολύτρωση. Να σας πω το εδάφιο. Do të shohim tani për shpengimin tjetër.
të gjejmë paragrafin. Μισό λεπτό να σου πω που είναι. Είναι το μισό λεπτό να σας πω που είναι. Είναι το Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Για να το δούμε. Është tek Efesianët kapitullin e parë dhe paragrafi 7. Në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij. Βλέπετε, εδώ είναι η απολύτρωση τώρα της ψυχής μας. Μας καθάρισε το αίμα του Χριστού, μας αναγέννησε και μας έκανε παιδιά του Κυρίου. Είμαστε τώρα παιδιά του Κυρίου. Këtu është shpengimi i trupit, i shpirtit. Shpengimi i shpirtit është këtu, i cili na lau me gjakun e tij dhe na pastroi nga mëkatet tona. Στην προς Ρωμαίους όμως, στο 8 που διαβάσαμε, περιγράφει εκεί την απολύτρωση τώρα του σώματος. Αυτό είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, που θα λάβουμε το νέο σώμα. Tek Romakët që lexuam te kapitulli 8, paragrafi 23, është shpengimi i trupit, pra është koha kur na rrëmben Zoti, pra shpengohet trupi. Kurse këtu ishte shpengimi i shpirtit tek Efesianët. Το εδάφιο λοιπόν που λέει στην Εφεσίους μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως σημαίνει ότι μας έχει βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο μέχρι την ημέρα που θα μας δώσει το νέο σώμα. Këtu që thot tek Efesianët, shpengimi i shpirtit, domethënë, është kur na ka paksuar me frymën e shenjtë derisa të na çlirojë nga ky trup. Δεν μας το έδωσε μέχρι την ημέρα που θα μας σώσει, μέχρι την ημέρα που θα μας δώσει το νέο σώμα εννοεί. Nuk do të na japë ditën pra që do të na shpëtojë, por do të na japë deri ditën që do të çlirohemi nga ky trup. Το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί επειδή είμαστε έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, προηγείται η αναγέννηση της βαπτίσεως. Si që kuptojmë, pra, na shpengoi në momentin kur na rilindi dhe ne u rilindëm përpara se të pakzoheshim. Ενώ εδώ στην Εφεσίους λέει μέχρι την ημέρα της απολύτρωσης μας το έδωσε. Άρα είναι η ημέρα που θα λάβουμε το νέο σώμα. Dhe tek Efesianët thotë do të na japë frymën e shenjtë deri në ditën e shpengimit, pra. Dita e shpengimit është kur të na rrëmbejë në qiell, që të na çlirojë nga ky trup. Amin.